kuria thiini wa kaunti ya Busia. Iturua iria irathuranirwo ni cia MCA, mubunge, mutumia na nginya governor wa kaunti. Ithurano ici cianjiririe iri njerene matura-ini mamwe thutha wa mitambo kwaga kuruta wira na ithirire thaa 11 cia hwaini. Ithurano cia MCA kuria thiini wa kaunti ya Mombatha irekirwo ira no kuri kumwe ithararire. Gutigarite thikũ 11 mbere ya muthenya wa muthia wa ciama cia uteti gutiriha ithurano cia wamũrani. Kiumia gĩa kerĩ kiama kia ODM gĩgĩtwarithia na mbere ithurano ciakĩo kaunti-inĩ ya Busia. Jumatatu gũtabanĩtio ithurano cia MCA, mũmbunge wa kaunti na kia gavana wa kaunti ĩyo. Mĩhang'o ĩno ĩkĩanjĩrĩria thaa 3, no matura ma Funyula na Budalangi makagomerwo nĩ thĩna wa mĩtambo ya gũthũrima aikia a kura, ũndũ ũrĩa ũcerithĩirie mĩhang'o ĩyo. Tuko eneo la Budalangi, wana ODM damu tumekuja kwa nomination ya kupiga kura na watu wamekuja kwa wingi, tuko wengi hapa sana, lakini ni kama hatujaanza kupiga kura kwa sababu vyombo vya kupiga kura bado havijakuwa tayari, mashini zimekwama, hajafunguliwa. Sasa hatujui wamama wamepanga laini hapa, wengine wamechoka, wamesimama, wamekaa. Kwamba watu wamekuja wengi, hata mimi nimekuwa hapo kuanzia saa 11. Lakini sasa tunaona kwamba shida watu tumekwama. Tu niombe tu kwa Orange House, hii vitu kama vina buy time, please watu wampatie process ile ya manyu. I believe hiyo itatusaidia. Thutha ũcio ũikia wa kura ũgacokereria gũtarĩ mĩhĩnga. Nakuo kaunti-inĩ ya Mombasa, ithurano cia wodi ikoretwo igĩtabanio kuma o mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru, maumĩrĩra makĩrekererio kiumia hwaĩ-inĩ. Mtopanga, there was violence, there was a lot of violence, and so the election in Mtopanga was cancelled. And those Magogoni, there was violence. There was violence and evidence infiltration of UDA coming to influence the elections. Magogoni elections have been referred back to NEB. Kongowea was mad with violence. Kiama kia Wiper nakĩo nĩgĩtĩkĩrĩtie gavana wa tene wa Nairobi Mike Sonko akahũranĩra gĩturwa kia gavana wa kaunti ya Mombasa na tigiti wakĩo. Kiama kĩu kiugĩte nĩkĩaneanire rĩtwa rĩake agathiĩ irebe-inĩ kũng'ethanĩra na mũmbunge wa Kisauni Ali Mbogo kũhũranĩra ũgavana ũcio wa Mombasa na tigiti wa Wiper. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Niene ndiye waitito baba yao uria wari gavana wa Kiambu. Ni ndarutire mawira ta guthondeka stage ya Kiambu, githondeka stage kuria Makongeni Thika, githondeka kabarabara kana kaninire jamu kuria Thika getagwo baba yao road. Ni ndambiririe thibitari kuria Githunguri, kuria Bibirio ni mwena wa Limuru. Ni ndakire thoko mwena wa Juja, Ruiru, Kihara na kuria gwetagwo Gikuyu na Limuru. Ni ndambiririe Kacoba na anake aingi ni mateithikire. Na nĩngwĩhoya gĩthurano gĩkĩ gĩũkĩte mweri-inĩ wena mohe kura cianyu nĩgetha hote kũruta mawĩra marĩa ndabangĩte na mwathani amũrathime mũgĩũka gwĩka ũguo. I trust Sunlight 2-in-1 washing powder to give my clothes a sensational clean and an uplifting fragrance. Ndio hata nikiendesha truck yangu, nikirudi home, nguo zangu bado zinanukia poa sana. Sunlight, more than you expect. Huyu Kang'ata wa barua huyu ni mtu roho safi na ni mtu anapenda ukweli. Unajua watu wengi akiwa amepatiwa gari sijui ya chief whip, amepatiwa ofisi kubwa pale,
watu wengi will compromise na kusema wacha nikae hapa nini. Lakini huyu muungwana wakati aliona hapa lazima kuna ukweli, akasema wacha niandike barua. Hiyo barua ikamletea matatizo, lakini that is the test of a leader. Kamwihoya munyite baru tondu na maundu megie urimi, ward fund, maundu megie ugima wa mwili, munyite baru na tigiti wa UDA. In my book on kujipanga, there is nothing as good as having kaploti kako kadogo, hata kama ni kamchaga gudi moja. Hujachoka kutuzubua sisi maradon, tukibishane na wewe kaploti. Haiso Property Limited inakupatia opportunity. Unaanza na 60,000. Sio kujiwaambia hizi. Unajua anafikiria ni mchezo. Ni mwe wega tukoretwo ku rugendo ruru rwa Nakuru itanatweka city na riu ni city. Na kahinda gaka ri turamwira broti njega cietagwo Amani Gardens thutha wa Simba Cement haria Sobea. Broti ici turamwendera na thogora mwega wa 599,000. Wariha ngiri 60 ukambĩrĩria gwaka na mbeca icio ingĩ ukariha o kahora. Tutembele Nakuru City Tower 1 third floor. Ama utume message andika jina plot to 21404 na tutakupanga. Madam, si unanukia poa kama asubuhi fiti. Na nitanukia vizuri hivi kutoka asubuhi hadi jioni. With new Aerial Lavender nitabaki fresh siku nzima, msafi na mwenye harufu ya kuvutia. New Aerial Lavender, usafi fresh wa kukawia kwa muda mrefu. Yani ni usiku na bado unanukia vizuri tu kama ngware. Betie sawa na UDA oranga gwothe betie sawa na UDA betie sawa. Jetawa Betty Jerry Baina wito ni Murang'a County na nidiraruga magite kia Murang'a County Women Representative na kiama kia UDA na nikio kiama kia William Samoei Ruto gakuhoya na gitio waka na gaka geguka waka na kamweri 14 mweri uturi ukiyumeria na gitio itui ni gya kugia gwikia kura na gibande gyaku ohe kura yaku ya Murang'a County Women Representative. Murang'a yothe mugite betie sawa betie sawa. Unga nyororo kwa ugali moto kitu kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kwa